hari igihe mvuga ibintu rimwe na rimwe mukavuga ngo wenda nzikoraho cyangwa se ngo ndimo nibasira umuntu, ariko ibyo mvuga nta kwibasira umuntu kuba kurimo. Ejo nakurikiye ubusesenguzi bw'umwe mu banyamakuru bakorera ku butaka bwa hano iwacu mu Rwanda, bugaruka kuri Rayon Sport na performance yayo. Ku izina ry'Imana nahuse mpfuka mu maso ndavuga ati ndapfuye, noneho birarangiye. Itangazamakuru ryacu ryaba rifite ikihe kibazo? Mumfashe dusubire inyuma gato. Usibye ekipe ya APR yatsinze Rayon Sport ibitego 4-1 mu mukino wa Super Coupe, nabwo ntemera ibyaho kuko Rayon Sport ibihe yari irimo twese twari tubizi. Nyuma gato hakaza umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya El Hilal Ombudsman, warangiye ekipe ya El Hilal itsinze Rayon Sport ibitego 4-0. Kuva icyo gihe nihagira umuntu unyibutsa match y'indi Rayon Sport yigeze itsindwa. Hari ntayo. Kuva kuri match ya El Merreikh Rayon Sport yanganyije 2-2, ukaje kuri match ya Mukura Fazare Rayon Sport bikanganya 1-1, ukaje kuri match ya Musanze Rayon Sport yanganyije 1-1. Si match 3 imaze kunganya Rayon. Tubwizanye ukuri, niba uri ekipe ya Rayon Sport mu mikino 7 umaze gukina, ukaba umaze gutsindamo match zirenga 4, ukanganya match 3, iyo rani murumva ari mbi? Ntabwo ari mbi. Rero kuzana kuri mikoro ukumvikanisha ko Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye, ndetse ko yamaze kuva ku gikombe kubera ko yananyije na Musanze, aho ngaho rwose neze nkubwire ngo uri muri ireshya. None se iyi championnat isigaje match zingana iki? Si 12? Mu mikino 12 Rayon Sport isigaje gukina, urimo urambwira ngo aka kanya uyikuye ku gikombe ngo birarangiye kuko iri kurushwa amanota 5 ikipe ya APR? Ese ko turimo tuvuga ngo ekipe ya APR irimo irarusha Rayon Sport amanota 5, mbere yuko Rayon Sport ikina na Musanze harimo amanota ngahe? Icyo kibazo. None seda, mbere yuko ekipe ya APR ikina na Gorilla ku mukino wabera ku Kigali Pele Stadium harimo amanota angahe? 3. Ivyabereye Inyamirapo ntabwo mubizi. Ekipe ya APR itsinda Gorilla ibitego 2-1, nabwo icya kabiri APR kakibona ku munota wa 6 w'inyongera kandi bongeho iminota 4. Uri muri icyo kintu? Umusifuzi Hosei yongeho iminota 4, harenzeho iminota 2. Ekipe ya APR ibonye igitego cya kabiri ku munota wa 6 ushyira wa 7. Uri murambwira ngo nta kintu cyuri kuvamo aho ngaho? Kari kabaye ekipe ya APR itakaje amanota, niko bimeze. Imana ikinga kaboko ibohereza umusifuzi Hosei, bituma APR itahukana intsinzi bigoye. Uwo mukino neza nkwibutse ko umusifuzi Hosei yakozemo skandali amabara amwe atabaho. Ni gute umukinnyi aterana inkokora murebana amaso ku maso ukamureka n'umwe carton rouge, kandi itegeko rivuga ko niba umukinnyi ateranye inkokora rouge automatically iba yamaze kwiyandika? Icyo ni kosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, umukinnyi witwa Cheikh Djibril Ouattara ateranye umutwe, urimo urabireba bibere mu maso yawe, ariko nta kintu kibaye, nta karita, nta kosa biraho. Warangiza ngo kidoga Rayon Sport ngo niyo iri mu bihe bibi. Iri mu bihe bibi ugereranije nande? Ari amanota 3 yari arimo mbere yuko iyi juru turangije ivaho. Ubu ni mbere yaho harimo amanota ngahe? Yari mu 9. Yari mu 9. None se niba Rayon Sport mu manota arenze 9 yarishwa n'ikipe ya APR, amanutse akagera kuri 3, harya ayo yose yavuyemo APR iri kureba hehe? Mujye muko mu rusyo mukome n'ingasire. Nta mpamvu nimwe yo gufata Bareyo ngo mubumvishe ko ibintu byacitse
rero ngo kugira ngo igikombe ngo ngiganye ukunganya. Rayon Sport nibyo iragabanya kunganya, kandi si wowe uyibwiriza ngo nibigabanye, nayo ubwayo izi aho kibazo kiri. Rero abareyo nta byakitse ihari. Nurse niba iyi equipe turimo tuvuga Rayon Sport imikino 7 imaranye itaratsindwa itazi intsinzwe ku ntisa, niko tumbwira ngo urimo iritwara nabi. Nta byakitse ihari, uko ari amanota 9 yaravuyemo niko natanu yavamo, nta gikuba cyacitse. None ndabeshya ngaho ngo Rayon Sport ngo abakinnyi bayo ngo banze kujya Musanze, bamwe ngo barirwaje, abarimo ba Emery batambwe guruwari ngo umutoza ngo bashyize hanze, ngo Abedi Bigirimana ngo barirwaje ngo ntibaje Musanze. Cyase icyo ni igihuha kimwe gihetse ikindi gihuha. Abedi mwamuze kuri pressure, itangazamakuru murasakuza ngo yapfunyikiye abareyo, bituma uyu Abedi turimo tubona yemera gufata riske azakinira ku mvune. Ngira ngo mubibona ko kenshi na kenshi akunda gukina aziritse itako. None se shuti yanjye, ubu Abedi aziritse itako aruka ari ubumanzi, ni fieri se? Itangazamakuru mufite ikibazo gikomeye, muzatuma abakinnyi bamwe na bamwe bajya muri retirement bitewe na pressure mubashiraho. Ntabwo mutuma abakinnyi bakira. Iyo umukinnyi ari mu mvune, mwebwe mwumvikanisha ko ari muzima, kari kwigirisha kugira ngo ntakine match, nyamara mwirengagize ko agahwa kari ku wundi gahandurika, kandi ngo utabusya abwitumera. Iya buriya musonga bari abakinnyi baba bariho ari mwe uriho, ntabwo mwakavuze. Reka mbonero umwanya wo gusuza inshuti yacu Rugajurigani, undi ntakibagirwa, yitwa Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga. Aho uri mukomeze mugubwe neza. Nakataraza kazaza Nyarugenge di. Nta kintu mvuze. Noneho hari abandi banyamakuru bameze nk'inkoma amashyi. Umunyamakuru ntafite ubushobozi bwo gusesengura match n'iyi nimwe, arajya kuri mikoro akitereka akavuga ibintu wagira ngo ameze nk'avoka ihubutse mu giti, niyo iza nta rutangira ibu hasi. Avuga mana yanjye, niba usesengura wamenye ngo ndasesengura ibiki? Sesengura ibyo usengura, ariko were kuzanamo amarangamutima mu kazi kawe. Uzi yuko hari umunyamakuru ajya kuri mikoro akitereka akavuga ibintu kibaza nk'uyu yizi itangazamakuru, ibyo avuga arabizi. Ese ahembwa nande? Se ahembwa uko yakoze iki? Nimwe mwizana mu ntambwe 18 mujye mureka tubivuge. Match yarangiye gusesengura biramunaniye, ahubwo ategereje kumva ubusesenguzibwi bw'ibindi binyamakuru bindi kugira ngo aze kubona ahera agira icyo avuga. Niba wiyaminiya wakiteretse ugasesengura utarinde gutegereza ngo haceho match, so ngo hace iminsi ngahe kugira ngo ubone ibyo uvuga, ugende kujya bandi bavuze. Byagutwara iki? Ese ubundi umwuga mukora murawuzi? Banze numve ibyo runaka avuga kuri Rayon Sport, mbanze numve ibyo cya Sam Karenzi kiri buvuge. Witwa Lorenzo mbanze numve ibyo bivuga kugira ngo nanjye mboneho mpera inza nkasa. Ibyo ngibyo ntabwo byakubaka. Itangazamakuru ryacu rirarwaye. Mbona mukeneye amahugurwa, benshi bakanigishwa uburyo match zisesengurwamo, kuko benshi muri mwe basa nko bamaze gusigara. Ntabwo mbeshya. Nawe rero ngana ku musozo, we uvuga ngo Rayon Sport yavuye ku gikombe kuko yanganyije na Musanze, uri muri ibeshya cyane. Iyi Musanze nenze ngo nkwibutse ko niyo APR mu amurengera yaragaritswe i Musanze 3-2, ibikona bisubira i Kigali. Niko bimeze. So mwakoze kudukurikira rero. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, nongeye umva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao.